Ovo je mart, početak marta u Madisonu i ova zima je bila jako hladna. Evo možete da vidite kako ovo izgleda i ovako je bilo jedno 4-5 mjeseci još od ranog novembra. I evo, ja se vozim kroz Madison, a uskoro ću biti na nekom lepšem mjestu, pa se čujemo odatle. Dragi moji, ovo iza mene je grad Phoenix. Ja sam trenutno na aerodromu. Posle 4 hladna mjeseca, posle jako duge zime u Wisconsinu, svakodnevnih temperatura koje bi se kretale između minus 15 i minus 25 Celzijusovih, konačno nešto malo toplije. I nisam mogao da dolim da ne izađem sa aerodroma da malo udihnem svež vazduh. Evo me u gradu za koje me vezuje jedna lepa uspomena. Ja sam bio ovdje prošli put. Jedan od možda najlepših ili jedna od lepših država za život u Americi, Arizona Dream. Žao mi što ova kamera ne može baš lepo da zoomira pozadinu, ali planine iza mene su stvarno prelepe. Tako, pošto sam ja ovdje samo na presedanju, a avion mi uskoro polazi, onda ću da polako krenem, a mi se vidimo uskoro sa jednog jako lepog mesta. Pozdrav svima još jednom. I dok u hladnom Illinoisu pada sneg, evo mene je manje više nego na Havajima. Posle 6,5 sati leta, sa izuzetno velikom turbulencijom i ukupno 14 sati putovanja prethodnog Wisconsina, evo mene ovde, sad će Ika da me čeka ovde, da smo se tako dogovorili. A svima vama u otadžbini mogu da kažem aloha! Evo kako sam stigao, ovo moje prvo zvonično jutro na Havajima i vidjet ćemo šta će sve dan da donese. Sad je još malo pa 7 ujutro. Vreme me inače za sada baš i ne služi. Kažu da je već 3 dana padala kiša, ali kako sam gledao prognozu, bit će sunčanije. Vidjet ćemo. Evo ovdje naselje gdje se ja sada nalazim je Kailua Kona, na najvećem ostrvu od svih Havajskih ostrva, Kona Island. I sad ću malo ovdje da prošetam gradom, inače ostrvo je jako mirno, nema nekog ludog noćnog života, više ovako opušteno. Sada je evo moje prvo jutro, da malo krenem da istražujem naselje, da vidim šta ima i tako. Pa sutra Bože zdravlje da iznajmim neki auto da se provozam malo po ostrvu. Inače, zanimljivo je, pošto sam pobegao od snega i Wisconsina, kad sam sletao, ova brda i ove planine u pozadini koje se vide,
Nastavljaju se, to je zapravo jedna velika planina i ima snega na vrhu. Tako da na Havajima možete da se kupate, a onda da odete malo i na skijanje. Ja se nešto ne nedostaje mi sneg, tako da mislim da neću da se skijam, ali ću zato da prošetam i predivnim naseljem i da vidim tako šta ima, šta se dešava, a sutra da se provozam po celom ostrvu. Good morning again. Druga zimska noć, majko moja, uvidela grudove, zove u Ovo ovdje što je ispred mene, to bi bio moj prvi doručak na Havajima. Zove se Acai Bowl, činija akaja koji je izmiksovan, blended i znači voćkice odozgo, otprilike ima ukus sladoleda, jako je lepo. Kažu da ova činija daje dovoljno energije za ceo dan. Specijalitet ovde, pa sam rešio da probam i tako. Evo dakle mog prvog zvaničnog kupanja na ostrvu, a izabrao sam ovaj predal zato što se iza mene lepo vidi vrh ostrva. I sutra, Bože zdravlje, planiram gore, do vrha. Za razliku od juče, Bogu hvala, vreme se malo popravilo, malo sunčaniji dan. A evo ga i cruise ship. Stoji parkiran. Danas je dakle malo lepše vreme. Sunce tek što izlazi. Sada će ikada turinu kaficu da popijemo. Pa da ja krenem po auto i da obiđem celo ostrvo danas onako na tanane. Ali Boga mi uzduž i popreko. Ostrvo je prilično veliko. Ograničenje brzine je nekih 45 milja na sat, ne bi trebalo se vozi mnogo više preko toga, tako da čoveku treba da bi obišao celo ostrvo dobar dan. Sad ja ću vidjeti da li ću da obiđem celo ostrvo u jednom cugu ili ću da obiđem severni deo danas, a južni sutra ili tako nešto. Vidjet ćemo koliko stigne. A mi je drago da se vreme poboljšalo. Sutra bi trebalo opet da bude malo oblačno, u petak kiša, u subotu opet sunce. Sad me zanima na ovom cruise shipu koliko je tamo i da li sve to ide. Baš je ogroman. Evo i mene opet. Dođem da pokupim svoj auto, dali su mi ovo džipče, ovo autence. I sada ćemo krenemo da se vozimo malo po Havajima. Da vidimo šta se sve tu dešava, šta se sve ima. Ups. Inače namjeravam da idem severnom rutom, pa ćemo da vidimo dok ćemo stignemo danas.
Ovako bi izgledao početak vožnje po ostrvu. S obzirom da je ovo ipak vulkan, oko mene mnogo crne magme. Okrenem sa druge strane. Evo je znači strana ostrva koja nije obrasla vegetacijom, a ja ću da se vozim skroz do Hila, drugog centra sa druge strane ostrva. Malo vožnje. Pojavljuju se u daljini ova predivna brda. Inače, vlada nekoliko mitova koji su deo lokalnog sujeverja. I to će vam Havajci reći: ukoliko vidite duhove havajskih ratnika kako marširaju, ne bi trebalo da im se obraćate i trebalo bi da pobegnete, u protivnom bi vas to koštalo glave. Mada, to je valjda uobičajena praksa za sve duhove. Beži ako ih vidiš. Ako na putu vidite orla, trebalo bi da, ukoliko orao ide prema vama, to znači da su duhovi protiv vas, a ukoliko orao leti u vašem pravcu, onda su duhovi sa vama. Još jedno sujeverje je da se sa jedne strane na drugu stranu ostrva posle mraka ne prenosi prasetina, znači nikako ne prevoziti meso noću. Sad ne znam da li ovo dobro zoomira, ali evo ga jedan od vrhova u daljini prekriven snegom. Još jedan vid sujeverja koji vlada je da nikako ne bi trebalo uzimati kamenčiće lave i nositi sa sobom sa ostrva. Znači, čak i za nakit koji izrađuju od lavinog kamena, oni uvoze lavu sa drugih vulkana, pošto se smatra lošom srećom poneti bilo koje od ovih lavinih kamena sa sobom sa ostrva. You get in trouble with the man.
neki resort ovdje, Waikoloa Beach Resort. Pa reši da svratim, vidit ćemo. Vidit ćemo šta će ovdje da me čeka. Da vidimo malo kako je. Jako bogati turisti obitavaju. The life of the Beatles. Well, it's not the first time they've been compared to the Beatles. It's, of course, the Electric Light Orchestra from Out of the Blue. Turn the Stones. Hi, everybody. Good morning. Let's check in with Ken up before we wrap up our show here today. Ken, good morning. Good morning, DC. And here are the top stories from the Island File. The state senate has passed more than 300 bills in a single breakneck day as a major session deadline looms. Lawmakers shoveled bills through the House and Senate Tuesday. Okay, golf course. An occasional burst of debate. Thursday, Da neki bogati Amerikanci igraju golf. Any amendments to bills need at least 48 hours for review, so Tuesday was crunch time in the state capitol. Police are warning the public about a variety of telephone scams reported by Island residents over a 2-week period. Možda sam trebao ovdje da odsednem. Beše se vratimo i da vidimo da li ima neki pristup plaži, da vidimo kakva je plaža.
Tu je sad desno skretanje za plažu. Pa će da vidimo kakva je plaža. Vidit ćemo. Može da je ovde. Jeste. Sad da se ovdje ide za plažu, pojem nema, ajde da probam. Evo ga kaj je tu. Ovdje dva parking. Pa parkirat ćemo ovdje malo pa ćemo da vidimo šta se dešava. Aloha, welcome to Waikoloa. Sad ovdje imamo jedan opis, istorijski opis ovog mesta. Izgleda da je ovdje neki havajski kralj uspostavio svoju monarhiju i tako dalje i tako bliže. Sada je ovo plaža. Mi ćemo malo da se prošetamo ovim lepim predelima. Evo konačno. Prava havajska plaža. Evo, ovo je tek početak mog putovanja oko ostrva, među još novu prelepu plažu i ja ću sada malo da se kupam. Voda je bila lepa i topla i ovo je otprilike najlepša plaža koju sam za sada uspio da nađem, mada tražit ću još. I ne znam koliko ovo dobro može da zoomira, ali lepo se pozadi vidi planinski vrh prekriven snegom. Dobro, meni baš, s obzirom da sam došao iz Viskonsina i nije mnogo do snega, tako da ću ipak da ostanem još malo ovdje, pa onda nastavljam turu po ostrvu. Dakle, ovako, ovdje gdje sam ja sada je otprilike najsevernija tačka na ostrvu, kažem otprilike pošto ima još malo, i to je jedan gradić
Celokupna dužina gradića je možda eto, tako jedna ulica od 200-300 metara. I odatle krećem sada malo u planinu, ali pre nego što krenem dalje da se vratim u lokalnu krčmu da se malo okrepim i pojedem nešto. Pa onda nastavljamo prema planinama. Evo mislim da je ovo jedini restoran, ovaj Bambu. A sad nadam se da imaju dobru hranu. Mada lokalne krčme uvijek obećavaju dobru hranu. Evo mene ovdje, svratio malo na ručak i nisam se prevario. Evo uzeo sam duplu porciju havajske ribe. I jedno čekam da je probam pošto obećava, a posle za dezert uzimam jedno piće koje se zove Hula Girl. Sa ribom, sladoledom i sokom od lokalnih bobica. I da pojedem ovo pa nastavim dalje. Ova riba je bila fantastična. Nisam se pokajao što sam svratio ovde. A sada živjeli uz Hula Girl. Microclimate in the world exists here on Big Island. How many microclimates are there? Like hundreds. Like something like 250 or something like that. And the only ones that we don't have are ones that are in like Antarctica. Yeah. Wow, look at this. This is my favorite, these green rolling hills. They're the most like pleasing on my eyes. I bet they are. I'm gonna say something in tongue now, okay? Just because I'm publishing everything on Facebook and for my friends. We're not gonna have a chance to be here. So, ovo je Rebeka. Say hi, Rebeka. Aloha! Aloha. Evo ja i Rebeka se vozimo kroz planinu. It's really beautiful. Like this is like Scotland now. I don't know. It reminds me of Scotland. Yeah, I just want to get out and run up the hill sometimes. I actually haven't taken that impulse to do it, but well, this is private property. But yeah, it's all fence. But there are definitely some places where you can get out and run up the hill. Ostrvo ima otprilike nekih 13 mikroklima i ovo je jedna od njih. Kao što možete vidjeti, vegetacija je potpuno drugačija. Znači idete iz pustinje u nešto što bi možda ličilo više na neku, ne znam ja, irsku... Tons of sheep over here, like hundreds of them. Yeah. Oh, they're all lined up on the fence there. Oh, they're missed gone them, now. buddy. Yeah. No, it is like our island with a bunch of sheep around. A posle toga sledi džungla. Should. Well, yeah, I got a place to live now, so I will be. But look at it. Actually, I'm glad we stopped in. Do you want me to take a picture of you? Yeah, sure. Where do you want that in the... How I think the gift can be a curse? Yeah. Well, not really a curse, but I think that as you said, some gifts are taking certain amount of responsibility and they can shape your life and they can make it hard for you. Like what, for example?
Wow. Ovo ispred mene su Dugini vodopadi. Samo na različitom mestu. Mislim da sam konačno došao i do ove alpske klime, pošto sam zašao visoko u planine. Postoji neki autoput koji preseca ostrvo na 2 dela, pa je lakše stići tim putem, odnosno brže. Evo, to bi bilo to i to je ovaj drugi deo Havaja. Alpski. No dobro, 1 sat vremena i vraćam se do okeana, tako da ću biti u redu. Da li je ovaj prizor stvaran ili nije, prosudite sami. Ovako izgleda valjda izlazak sunca na Pačke. Prelazak iz jedne u drugu klimu opet. Šta bilo iz pustinje u stepu, zapal u stepu, pojma nemam ni ja. Ali evo sunce ponovo sija. Wow. Kad sam jutros ustao, nisam se nadao da će ovo ovako izgledati i da ću ovo da doživim.
sam išao severnom rutom, što znači da sam obišao sever ostrva, a danas mi je cilj da dođem do najjužnije tačke ostrva, koja je ujedno i najjužnija tačka Sjedinjenih Američkih Država. I da dođem do zelene plaže, postoje samo 4 takve u svetu. I onda kad to budem obišao, onda ću da vidim koliko mi je vremena ostalo i šta ću dalje da radim. Ali eto, to bi ukratko bio plan. A sutra ja i Ika idemo na vulkan. Polako se približavamo najjužnijoj tački ostrva, a i celih Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što je ispred mene, to je zemljište prekriveno znači lavom. Pošto je cijela ova južna strana ostrva u principu pretrpela najsvežiju erupciju. Opet iz zone lave i pustinje uđu smo u vegetaciju i otprilike ove put ka najjužnijoj tački, ima još nekih 10-ak milja do dole, ali je lepa redeo pa sam eto rešio da snimim malo vožnje. Znači, evo kako to izgleda. Sada od najjužnije tačke ići ćemo poslije na plažu sa zelenim peskom. Mogu reći da eto, ovaj treći dan na Havajima, osim ovih tropskih plaža i konstantnog leta i tog tropskog ambijenta, još veći doživljaj za mene lično je bio sve te silne klimatske promjene i drugčiji pejzaži po ostrvu. Znači 11 od 13 svetskih klima nalazi se na ostrvu, ja ne znam da ih nabrojim sve, znači bukvalno 20-30 milja vožnje vas odvedu u potpuno drugačije mesto i ambijent. Od tropske plaže do gore zaleđenih vrhova, pustinje, okamenjene magme, neke stepe, do evo jednog ovakvog krajolika, znači bukvalno jedno od najinteresantnijih mesta na kojima sam bio. A opet ovdje se konji gaje, šetaju, treniraju, pasu.
Evo ovdje i ovako bi izgledala otprilike najjužnija tačka Sjedinjenih Američkih Država. Odavde južnije tačke nema. Ja ću sada odavde polako da krenem ka plaži sa zelenim peskom. To je jedno od svetskih čuda. Postoje samo 4 ili 5 takvih plaža u svetu i zeleni pesak potiče od nekog minerala koji izlazi iz vulkana. Nije daleko odavde. Ali morat ću da pešačim jedno sat vremena po ovom vetru. Takav divan pogled na kanjon odavde. Ovo bi ujedno bila i najjužnija tačka Sjedinjenih Američkih Država. Evo ovdje počinje za mene jedna mala avanturica, treba će mi jedno 5 milja pešačenja po ovom terenu da dođem do plaže sa zelenim peskom. Ali s obzirom da je to jedno od čuda prirode, onda sam se rešio da se malo rekreiram posle duge zime u Wisconsinu i da protegnem noge. Ma mogu sam i džipom ovdje, ali lepe ti je, Zagorje zelene, Zagorje zelene, ne buš vidjel beli Zagreb grad. Evo to bi bila ta plažica sa ovim zelenim peskom. Malo se teško silazi do dole, ali morat ću da se okupam ovdje, tako da ovdje dole. Kao što se da vidjeti, ovaj pesak je stvarno zelen. A ja sad odam malo na plivanje.
Sad evo nas u Hiltonu. Zanimljiv ovdje kompleks u resortu i tako malo ćemo prošetamo. Tek samo da snimam. Ovdje pristuju brodići, možete brodićem, a imaju i vozić. Pa vozić u drugom smjeru. Mašine za voz. I tako. Evo još papagaja. Bravo. Ukoliko dođete na Havaje i desi se da vas ova lepota očara, a da vas očara i koja Havajka, ovdje u hotelu Hilton imaju i kapelu za venčanje. Možete prikladno i da se venčite. Što ću ja vjerojatno prilikom sklapanja svog sljedećeg braka da upotrebim za lokaciju, jer ovog mjesta inspiriše. Znači ovdje nameravam, ako se budem ženio po drugi put, iako okolnosti budu dozvoljavale, da kažem svoje sudbonosno da. Nadajući se da će da potraje malo duže nego prošli put. Evo polako lutajući dođu smo i do bazena sa delfinima. Ovdje možete da uživate u igri sa delfinima. Ali vas molim da se ne zafrkavate s njima i da ih ne dodirujete. Ali evo njih. Huh? Oh. And they all are different ages. So like this is one of our 1-year-olds. And then we have from 1-year-old all the way up to 43. Older than you, Mom. Yeah. Yeah, Mom. There you go. So far, it's holding off. So you do a little bit.
sam prelazio preko visićih mosta u Ratarnici, a evo me i ovdje malo. Ovo je Ljujko voli sve da mu radi. It's upside down. I don't know how they get like I don't know how they get like from there to there. From there to there. That's why it keeps them really hydrated. A za svega nekih $200 možete lepo da siđete u bazen sa delfinima i da se zafrkavate sa njim. Evo kao ovi fini ljudi ovdje. It's Kappa Hawaiian FM's Keiki Slipper Drive. On behalf of our community initiative, Kako'ui na Keiki, support the Keiki program with the Hawaii Island United Way. Keiki here in Hawaii Island go without slippers on a daily basis. Basic necessities. Hard to believe, yeah? Well, it's true. In our recent school survey, slippers were ranked in the top 3 needs. You can make a difference and join us for our live broadcast from 3 locations. On Saturday, March 22nd, from 10 a.m. to 2 p.m. In Hilo at KTA Pu'ainako, join Kappa's own Skylark and Kuehu Mauga. At Kailua Kona KTA, join Gardy Gamayo and Paris to Canberra. And join us, Jazz and Ka'ea at KTA at the Keoho Shopping Center. We will be accepting slipper donations along with our Hawaii Island United Way partner, accepting monetary donations as well. And for our worldwide listeners, you can always make a donation by going to our Hawaii Island United Way banner at the top of kapparadio.com. Donate today. Made possible by HFS Federal Credit Union. Urgent care of Kona. Island-wide solar. Kona Surf and Sandals. Kona Kohala Chamber of Commerce. The Keoho Shopping Center. Rotary Club of Kona. Menehune Coffee. Big Island Toyota. AFL-CIO Labor Community Services Program and HGEA Hawaii Island Division.
Osim plaže sa zelenim peskom, na ovom ostrvu postoji plaža sa crnim peskom. Inače, ova plaža poznata je i po kornjačama koje se leti masovno pojavljuju po obali. Dakle, osim plaže sa zelenim peskom, a ima i plažu sa crnim peskom. Evo, ova plaža je poznata i po kornjačama koje se ovde leti masovno pojavljuju. A evo ispred mene je jedna velika kornjača koja je ovde izašla. Evo je tamo na kamenu, izdržava se. Evo ih još 3. 4. 5. 5 komada. Čekaj, ne tu se priđavamo, ne? A mi inače nastavljamo dalje prema vulkanu. Ovo je bilo otprilike na pola puta. Vredilo je svratiti. A evo ovde baš pored mora je jedna slatkovodna oaza sa lakvanjima. I još jedna stvar koja je vrlo bitna na Havajima, morate da pazite da vam ne padne neki kokosovi orah na glavu. Jer onda je tu otprilike kraj karijere. Valjda neće. Upravo sam shvatio da nikada ranije nisam šetao kroz džunglu. Stvarno nikada ranije nisam išao kroz džunglu. Kakva li je ova kuća ovamo napuštena?
Sve šta li je ovo, da li je ovo bilo domorodačko naselje, pojma ne. Neke ruševine. A možda i Rambo izađe od negdje. Pogledajte samo živo ovog drveta i kako je obuhvatilo ceo kamen. Pazite, tek ovu. Minuta bili smo na plaži sa crnim peskom i pejzaž izgleda potpuno drugačije. Evo nas, polako se penjemo na vulkan. Trebalo bi da stignemo za nekoliko minuta. Da se parkiramo i da krenemo da pešačimo prema lavi. Evo mene, konačno na krateru vulkana. Ovo je neki centar s informacijama i odavde krećemo malo da pešačimo. Znači evo ja ovdje imam jednu maketu. Ovo je otprilike maketa velikog ostrva. Lepo se vidi da postoje dva kratera. Zapravo tri. Mi smo trenutno evo ovdje negdje. Daddy, go over here. Ovdje. Daddy. Yes. Znači, s obzirom da smo ovdje negdje, trebamo da vatimo neku prečicu i da pokušamo da dođemo do kratera. S tim što valja napomenuti da su ponekad neke rute zatvorene zbog izduvnih gasova. Evo ovdje ima mapa. Pa ćemo da vidimo kakve smo sreće. Da li ćemo da uspemo da se probimo baš do kratera i do magme ili će putevi da budu zatvoreni. To se dešava zbog, kako rekao, izduvnih gasova koji su smrtonosni i onda se zbog bezbednosti posetioca neke staze zatvaraju. Ovdje ima jedna druga mapa i koliko sam vidio, neke su već zatvorene. Do we have to walk to the lava tubes, or Ja sam sad otprilike ovdje. over there and then walk? Alright, the Ovdje. where are the lava tubes? Over here? Right. Sada treba li doći do ovdje. Ali imamo sa druge strane. Postoji krater. Broj 2. I tu možda se vidi lava. Vidjet ćemo. A evo ih i prva isparenja. Ona su malo ko otrovna. Če stanemo ovdje? Moj nemi vozač je rešio da stanemo. Identitet vam neću pokazati.
Da smemo da se udiše, majko. Ajde, kad su ovi preživjeli, mi ćemo. Molim? Uništavaš GMO hranu. Dakle, ovako su nekada havajski ratnici opijeni i nadrogirani isparenjima iz vulkana hrabro marširali na belce koje nisu uspeli da oteraju sa ostrva do dana danas. Tako su oni ovde nekad obitavali, a danas evo ja, tragom njihovih hrabrih koraka, krećem ka krateru, ali prvo da vidimo ova isparenja i da se malo nadišem ovih otrova ovde. Mene je baba plašila raznim pričama kad sam bio mali, a šta li bi se izmislila da sam... Evo, ajde sad ti uzmi snimaj, ovo je, neću tamo da... Oh my god, it's like a facial. It's awesome. Vrlo je toplo. Vruće. Evo, jebote li vruće. Ovdje može i nešto da se ispeče prigodno da se obari. Dobrodošli u grotlo vulkana. Ovo dole u daljini, odakle izbija ova velika para, to je zapravo aktivan krater. Odatle se vidi i lava. Mi nažalost nećemo moći dalje jer je pristup blokiran. Ne možemo da pešačimo dole. Inače ono što vidim dole je čak začetak neke vegetacije, neke biljke dole rastu. Život se polako obnavlja, ali baš mi je žao što neću moći do centra, do samog grotla. Svima vama u otadžbini puno pozdrava sa ovog lepog mesta. Želimo ja i misteriozni vozač koji je upravo pojeo kaplavicu. Mislim da je upravo počela erupcija. Onako malo laganija. Ne vidi se. Dakle, upravo počinje erupcija i nas su upozorili da
će biti gadno. Ali nema da se beži s ostrva tako da ne vredi. Maj da neće skoro do ponedjeljka da nego što je odvati. Evo odavde je najbolji pogled na kanjon. Samo da do ponedjeljka ne eruptira do kraja. Snimak sa druge strane, sa ovog manjeg kratera, koji se zove Kaluiolea Iki. Kao što možete vidjeti dole na sredini postoji put. I ja ovdje vidim ljudi koji pešače i mi ćemo sada probamo da se spustimo dole da propešačimo i mi malo. Ako nađemo stazu. Spremte, četnici! Silna će borba da bude. Spremte, četnici. Silna će borba da bude. Najuti sam rekao. Stvarno šta li je ovo dole neki šatori. Ovo je otprilike najbliže ovom velikom grotlu što može da se priđe. A mi idemo na ono manje da ga prepešačimo. I bar do pola ili tako nešto. I dok neke muče kamenčići u patikama, mi hrabro nastavljamo dalje. Da, kako reći trnu zdravu petu. Ajmo, braćo. Ostaje još malo. Možda još jedno pola kilometra. I tu smo. Ne smemo da zaboravimo svoje ranjene. Da vidimo da li idu, polako idu. Ajmo, braćo.
Skoro da se uzme jedna močuga, znaš. Možda mi ne treba močuga. Može da se. Mogu da se. Posle nekoliko kilometara pešačenja, što kroz pustinju, što kroz džunglu, polagano nalazimo krater. I can see. Hold on. No, we're gonna go the other way. A? Other way. Dakle, posle podužeg pešačenja, a mogu reći i malog zalutavanja, polako iz džungle ulazimo u dno kratera. Lični cilj mi je da dođemo do sredine. S obzirom da se polako smrkava, a ja se baš noću u džungli ne snalazim najbolje. Puštamo. Molim? Šta govori začelje? Da li je začelje nešto reklo? Bolje i da ne govore ništa. Evo. Stigli smo. Samo lava ispred nas. Evo otprilike. Pazi. Tu smo gde smo trebali da budemo. Na polovini vulkanskog grotla. U daljini se puši neki kraterčić. Jedino što ovdje očekujem je tim ljudi u crnim modelima koji će da mi kažu da ne smem dalje. Ovo je veće grotlo, daleko veće, ali mi nažalost nećemo moći dole jer su sve staze danas zatvorene. Šteta. I was
city waiting, wishing you believe in superstitions, then maybe you see the sign. Lord knows that this world is cruel, I ain't the Lord, just a fool and in love with somebody, don't make him love you. Ovdje se otprilike uz dobar havaljski doručak i šolju kafe koja se gaji baš ovdje na Havajima završava i moje putovanje. Večeras se spremam da idem kući. Ovo je moj posljednji dan. Ovaj put i ovaj odmor i celokupno ovo iskustvo je zaista bilo nevjerovatno. Ovo je zaista jedno lepo ostrvo na kome možete da vidite i 11 mikroklima, na kome možete da se kupate i sunčete, ali i skijete u istom danu. Ali to je također i ostrvo na kome se menjaju snovi. Kad dođete na ostrvo, čovjek intenzivnije i čudnije sanja svojim bojama i snovi imaju poruku. Vekovima živeći na ostrvu, ovi ljudi ovdje su se naučili da budu ljudi. Naučili su da poštuju sebe, jedni i druge i prirodu i ostrvo koje im sve daje. I naučili su da žive sa tako malo i da budu srećni. I ako provedete dovoljno dugo vremena na ostrvu, ostrvo će na vas svakako ostaviti trag. U proteklih nedelju dana našao sam dosta lepih kamenčića koje sam poželao da ponesem sa sobom. Ali domorodci kažu da ukoliko ponesete bilo koji deo ostrva sa sobom, pratit će vas loša sreća i desit će vam se ružne stvari. E sad, ne zbog toga što sam pretjerano sve veran i što verujem u bajke, mada ne isključim i tu mogućnost, jer ovo ostrvo ima zaista neku moćnu silu u sebi, ali pre svega iz poštovanja prema ovim ljudima, prema ovom ostrvu, upravo svoje želje da ponesem jedan mali kamenčić slave, ja to neću učiniti. Hvala mojim dobrim prijateljima Ivan i Nejtu na velikodušnom gostoprimstvu i hvala svim dobrim ljudima koji žive na ovom ostrovu. Nadam se da ću se uskoro ponovo vratiti. I can't